Namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hoy nomuntu of course takhe yona hi Benny Mayengani the president. Khe ngulinka na makagalo. Even then makume ta khe hetela hi hosi ngome the post. Na mhaka ya the new producers. Yeah, so kasi muntlha of course ra ti 28 ta July ni fike ni nghena ka page ra Benny Mayengani the president. Yeah, ni fika ni nghena ni fika ni kuma ku hey ku na post yo karhi leyi yi nga na history yo karhi loko se hi fike hi landzelerisa. So yeah, he posted that image as you can see, anga na mulungu kwalano as you can see kwalano, and then on top he wrote vaka galo vona. So loko ni fika ni nghena ndzi ka ti-comments la ni fika ni vona vo hamula yi fike yi kombisa ku va ka Galo va ala ku album yi huma ni vhete ni swona ku hayi mani swa ku there is a reason ye swi komba ku ri na a reason vo tala ni vona va khawulela hi swona ku tshame ku ni teka swin'wana hi va ka Galo leswi mina a ni nga ri awe hi swona ku lela ntiyiso a ni nga ri awe hi swona, but after a short research ne ni fike ni kuma ku hayi himpela ku na mhaka yo karhi ku na history vhele. So hi 2017 mi nga ma hleketa Benny Mayengani a nga humesa ni album a lo humesa tinsimu to karhi ta hi khe hi landzelela leswaku a humese tini. So a fika tsala this post hi ti 15 ta December 2017 Benny Mayengani a fika tsala ku ri perile valandzeri ni vasaketeri va Benny Mayengani the president, i gome rikulu ku mi tivisa ku ri album ya mina yi nge humi khisimusi leri. Okay, so kokani vo Master Team karhi leyi a hi nge ze swi landzelela swi like a ni nge zani swi landzelela like in overall ku landzela Facebook music o Benny Mayengani and stuff like that minkarhi liya until 2018 I think loko se ku nghena swa YouTube and stuff like that. Xivangelo i ku va ka Galo Music va vule leswaku ku late ku humesa album, and xivangelo xa ku na mina ni submita album leti i ku nkarhi a wu ri swintsongo ku xava studio no endla ti-set up. As you can see ku xava studio no endla ti-set up why na a ni se Benny Mayengani a rhurhensini a vuya a hara na nhlava a ku ri loko se Benny Mayengani a sungula studio xa yena a ri tlhelo, so i rheli ku hi sayitela a ku ri leswi swi nga endla ku a nga ha koti ku submita music hi nkarhi maswona se a tsandzeka ku submita music hi nkarhi ende va ka Galo ku hi vona va kombisa ku va nge hi koti ku va upload and stuff like that. Album yi tlangiwile hi Hlavu Chauke n'wana sirha Sam Sikiza Chauke. Album yi ta huma next year ku nge cinci nchumu, lava nga ta tsaka hi lava a va chuwile. Ni mi rhandza ngopfu sorry ku mi dyisa timali ta n'wina ku vava hi mina mara mi rhanga phanda mi ndlaka njhani phela se ximavona ku se swa onhanyana statement xa n'wina. Okay, yeah, sika kwala so yaleyo mhaka kona mhaka ya ka Galo as you can see kwalano, so swa ni twisisa ku mhaka ya ka Galo yi ya kwihi va yona mhaka leyiwa. So ni chekisisa swa ku na mahungu yo ku tala minkarhi liya va nga kha kombisa ku se Galo yi pfurile 25 ta December as you can see kwalano. Album ya Benny Mayengani ta kha huma hi 25 kwalano, mara munhu loyi a kha update lo veri Benny Mayengani 2017 vuya kombisa ku this a lie. Galo Records closed on the 15th as you can see kwari swa ku na the problem nyana loko ni chekisa la na ku a yi ri ku xavisiweni Galo la as you can see loko hi hlaya kwala veri a yi ri ku restructured and stuff like that yi ve yi xavisiwa kahle ni overall hi nga swi vula tani ku olovisa swilo wey swi nga hi tekela loko hala ku lehisa swilo so a yi ve yi xavisa and stuff like that ma yona mhaka leyiwa hi 2017 December leso Benny Mayengani a nga ri ku hembeni a ku ri na swo karhi leya swi ri ndhaku ka yona Galo leswi endla ku se swi va na ti-problem na mahumeselo and stuff like that. Le khetela hi hosi ngome Mr Post ya se ku na post yo karhi hi nga fika hi tsala hi solo Gezani Nukeri big fan ya Mr Post. So I was like okay, this is interesting yeah, so fika hi vona Afrika tsala ku album va busy hi yona soon hi ta mi tivisa additional producers mastering u ta tla Revolution as you can see kwalano. So hi ngo hetisa vansi vumba i mani additional producers if ni kuma 1k likes na whatever as you can see kwa of course leswi a tsala swona, so unfortunately laniwa a nga yi kumani 1k likes and the 200 comments a yi va kona hensa leza a hi update hi sweswi but a ni kha ni swi landzelerisa. So mina nga vula ku as Master Team anga kahle swinene ku ri karhi ku kumiwa ti-new producers because based on my analysis mi nga ma hleketa vhele
ya ni ri ka malamulele vhele ka vlog leyi a ni kombisa mhaka yo Mr Post like issue leyi mina ni nga yi twa yi ri kona ku ri mhaka production and even like his music like a swi ri ku laveka improvement yo karhi in terms of ti-beats like swi cincacinca nyana so mina ni nga vula ku mhaka kahle swinene loko se kha kuma a new producer swi ta va kahle swi ta va kahle hi ku twisisa ka mina ku ngo ko xota maybe side ra hala ka ti-vocalist ta xisati hi kona ku nga ta kha ku na issue ko halano because a ni tleli vhele mi swi vona ku hi updating previously ku ri hey very nuna wa nomonde hi yena a kha ba switoritori kwalaha so swa ku swi nga complicated ku a ri byi nga ta hi solvisa ku yini and stuff like that but as long ku na a new producer mina ni vona swi ri kahle and stuff like that hambi swi nga toveve byin'wana bya producer yo karhi ku yi na ti-problem nyana but since swi ka ha ri early a ku na nediyo hi swi update mara yi tlhatsala na yin'wana post laniwa la nga faka kombisa ku loko hi swi lava hi December hi baya Timposa as you can see lero nga tlhe ku humela yin'wana project ya Mr Post hi December okay swi nga va kahle yi ri Timposa and stuff like that so hi leswo loko ri amngeza subscribe ni ta kombela mi click subscribe munhu a tola xikwamula tshuka va wa pinki a endlangi xihoncani xa ha ku beburiwa loko hi n'wi languta hi blackmail a ku hi languta yini hi mfumo kasi loko u tola u tshwa u yevuka a nga endleli ku hi ku languta na loko wo pfula chisana na pfula xikwamula a nga lavi hi ku languta hawa mi hanyisa ku vava swi swin'wana mi fanele mi swi endla with confidence loko u tile xikwamula u tshwa hi pfumeleli hi ku languta hi tiphina na u lava swona hawa hina hi nge swi koti ku languta tlhelo mhaka we ta ku languta ni ndlela leswo we ta ku languta hawa ta ku languta